Jerongki, reporter of Cardinal Life. Alam itong and then Gutula, Harsing Kero, reporter of Kimipen, Nancy Tong Kero. Tumla herang kia bitung naman kilo kasi pinilada qualified academy long first best SSLC 2026 aning kana farman bang koi pen bang red rock bang passport lo apen bang atom bang complemental dolo long kono inu de bang long le delo lasila song bong pen bang atom first division la pen ge letter mark long dolo lasila so long pinil phan al hisar po man pen si nang chupa pono lasila chupa pono pot qualified principal pen chenglok alang tu staff la pen minit es menjeng komiti duhan churolo kasi pinila solong chitong rapet ni tumda qualified principal bikom biake hai apen tu kondak ti bohet alang ni kaiki sirap wer seradhun in this high school la principal rajaskro ke hai la pen tu la staff tuan la si pini ini ngarong park pik athege la dak qualified academy la bangso hidipi along pen sami la poan student tum ke passport apo athege la bangso school pen ke passport ini ngarong pik kolam thege lo kaprek government school matang tre thetan private school la puson gadi la daga bangke ekdom mane grassroots pen matang tre zero pen se establish pot la pen ke dak a principal bikrom be sa kan chenglok staff tum dak chipeduk pon pik sila dak ke than pon alang tum anam punon kaprek punon la poan ke pangtui pon la puson gadi la pen ke semon aphan ke compensation mata kijoy pen ke than pon la puson ado la solong ni la si la bangso school ban choro perfect la pen thu la dak ti bokhet la private school hian lo alang ni tum la serdhun english high school pen sami la puson thaklo la result ke wan make pik la si la humni school ban sami ni choro pon tu la pen prek dak ti bok head St Thomas la pen HDP high school la pen english high school ban sami choro lo puson alang tum dak HDP area mata borjan area pan nong me ne wan pi thega pot la si la non successful candidate atum han asami anso se kangtu yang deng ka chali dun thege pan anamol no hejme ang kidem